Ovaj video je sniman pre godinu i po dana, ali sam ga morao ponoviti jer priča o jednom od najkvalitetnijih rančeva koje sam ikada imao. Mnogi skuplji rančevi poznatih brendova na mojim leđima su pukli, ali ovaj je ostao potpuno netaknut, iako je svakodnevno nosio po 10 kilograma, ponekad i više, često čak i pretovaren. Naprosto, kladim se da je ovo jedan od najboljih rančeva koji se mogu naći na srpskom tržištu i zato želim da podelim svoje iskustvo sa vama.